छैन साथ तपाईँको जस्तै बाधा आए पनि किनकि म हिरो एक्सपर्ट छु तपाईँको जोस हुँ तपाईँको हरेक जागरो म बलियो साथ हुँ सधैँ तपाईँको किनकि म हिरो एक्सपर्ट छु अफ-रोड एडभेन्चरमा रमाउनेको पहिलो रोचाइको बाइक जसमा छ 18.4 HP इन्जिन ड्युअल पर्पोज टायर र रियर मोनोसक प्रविधि हिरो एक्सपल्स 200 हामीमा छ हिरो नेवा समुदाय दुने बिस्कम पहवगो जाति उड्या जाति थोए उडा जातीय मुसिका उडा गतिविधि उडा व्यक्तित्व नापक खना बोला जुठ्यागु ज्याजो उड्या समाज न्यबोया ठोख उड्या स नेनेगु लोमंका दी मते हरेक बुधबार सुतोशिया चेटटे इलनसे गुटटे इटक जी बिगिन तुलाधर नाप ज्याजो उडा स रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज जक जुलुपा समुदाय नीति संचार रेडियो उपत्यका चैनल सफरिखु मेघर निना चुना दिपि सकला सकला निना मी भाजु मेजु पिन्ट दुनुगला निसे लस्कुस ना प हना पना तैचना दुगु उडास ज्याजो या निसा व नि छगु बोस अवश्य न उडास ज्याजो ठौंछि छ निरन्तर रूपमा निसा व नि छगु बो न्ह्यने हेट जि तालाको जुल उडास ज्याजो हरेक बुधबार सुटोसे चटटा इलो निसे गुटटा इ टक जि बिगन तुलातर लिसे सिकबिस निना वइ चुना दिगु ज्याजो कट ज्याजो उडास सिकबिस रेडियो उपत्यका चैनल सफरिखु मेघर जटारंग रेडियो उपत्यका.com.npn हलियंक रेडियो उपत्यका बेबे जचुको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पाखे जित ठुगुइले निनाचना दिगु ज्याजो खटा ठुगु या खला मासा जि सिक्के ठाक्वे चंगु ठुगु इले जि कोरोना महामारी हुने लकडाउन चुना चुनाको ठुगुइले छेहे चुना चुनाको छेहे चुना ठाटा मालिमाको ठुगु अवस्था न्या निठ ढाटे हिपिनिगु अलियाक संख्या बढी जाजंगु ए जुनि छिपि छेहे चुना दिस छेहे महामका प्याम मथाजि नापेन चुना ठोक्ने एक खला मासा सिल्डारे अभाव हस्पिटलले बेडिया अभाव आइसियु अभाव यक्को मुनुट टुहुरो जुगो अवस्था दु नापागु कोरोना व ठुसी कोरोना सयो खस नापागु कोरोनाले उल्लिस थपसा मसिपि मुन्ट जानमु खस ठुसी यको उडाटे सन ठगु दिहे त्याग्या ठंगु अवस्था दु कोरोना लिचु न याना जिस बिचाहे मयाना पि मुन्ट झिम पाखे टापाना वना चंगु ए जुनि चिकपिन्डा हाना चक जि याना पेन छन छे चना दिस छे जुनि उठाइवे टु कोरोना त चेन ब्रेक याको ख ए जुनि ठनि सेडाके त बालका पालन दिसरेको इना पेसे लोको भागो जिपु संगुमे ठौया उडास ज्याजो हेटकले नापागु फकट चिकपिन्डा न्यबे चना बुझला यादिस सबनि पुसु लोको भागो मे ज्याजो उडास ज्याजो लिकवया जिता ढालो लिकवया जिता ढालो छहे जक इल्ला
चुंगले लोगो भागो मेरो गाहना सचिन मेरो लस्को सेना चुरा ज्याजो खटो उडास ल जिख छिपिन्थे यहाँ कामी बिगिन तुला दुन ठोक रेडियो उपत्यका चेना सफरी को मेका हारी जत तरंग ज्याजो उडास हरेक बुधबार सुटा से चटेटे एलन से गुटेटे ई टक जि बिगिन तुला दुले से सिक्ने छ ठोक ज्याजो निना वे चुना दिगु ज्याजो खटो ज्याजो उडास हठा सट उडा दिगु गतिविधि उडा समाज यन चुंगु विभिन्न गतिविधि हेबेको आजु कया चटुगु ज्याजो यहाँ का चुनाव जुरा तर ठोय ज्याजो रासे दिसम विशेष न कोभिड नाप केन्द्रित जिया ठोक ज्याजो यहाँ किनगु जुला ठोय चले खनामा उडा समाज न उडा टिट ग्वालियाको निति उडा समाज हपा कमिटी ढका निसुङडु उ कमिटी न नापाङ चरनेगु उडा स्थित मछिङको अवस्था इको हे ग्वालियाको दसु जिगु दुगु ठुकुसिन उडा समाज या उडा हपा कमिटी पाके सर्भिसनियाको ले उडा टिट ग्वालियाको निति वेक पिन ह्याउङडु उडा टिट ग्वालियाको निति गु उडा समाज हपा कमिटी निसुङडु के संयोजक न पठाउ ज कमिटी गु उठा जाय जडु ठु कमिटी आ सुकठ दुगु कठ उडा समाज या अन्तर्गत चुना उडा टिट ग्वालियन चौडु उडा समाज हपा कमिटी संयोजक सुमन कमल तुलाधर नपस्या खलाबला ब्याको कुडु दासा ठुगु कमिटी संयोजक सुमन कमल तुलाधर नुव खन्यने ज्याजो उडास ज्याजो एडकले नापाङगु पोकठ दगला पाजिका उडास ज्याजो समस्या सेना यो प्रयोगको सुझाव दिइन कोभिड या निकोको चरण वे दो झिया कोभिड ज्या चाहिँ लगभग चाहिँ पुरा चाहिँ निषेध आज्ञा छ लकडाउन चुना उठुको अवस्था छ उडा समाज निसुना तगु उडा समाज हपा कमिटी चाहिँ गोठा ज्यान जाउँदो उसो ढाइछ अहिले वो चिजौ चाहिँ नि आफ्नो अनलाइन सर्वे या नो अनुसार चाहिँ नि उडा त्यो चाहिँ नि आतस्ते भाया बह सिचुएसन खण्दै जाउँदो अहिले अफस्या चाहिँ नि पासा निसे कया मगला छे पछि बिरामी जुनिन्थि पसाउने समस्या वासन्याउने समस्या आदि समस्या केना याना अनलाइन सर्वेले वइ जाउँदो मगला अहिले चिसा चाहिँ नि उडा समाज छ्या भई गान्यना चाहिँ नि मोनुटेसन चाहिँ नि वे धाउका जिब्द थरे पछि ज्याचो जुनिन्थि थरे सपोर्ट दस जुट दिउ चाहिँ नि खप्यावदु अहिले वे उकिए हान चिसा छौ छुन्याना चाहिँ दुरासा चिकपिसा छुच्चु सपोर्ट या फैले छुकी गेना ग्वाली या फैले चाहिँ नि उकिन गुमगुमे सा जिमसा पसावन दि मासा जिमसा मदत या दै जपिन दु मगला गुमे यहाँ आर्थिक ग्वाली बिर गा दै जपिन दु गुमे सा चाहिँ नि वासयु माउ यान बिर गा दै न दुका ला उकि जिथो सोइबले चाहिँ नि आथो अनलाइन सर्वे वो छम मोनेटाइजेसन कल या नै जौ थे फोन या न एथे उडा समाज यान जन लालो जिछ चाहिँ नि मदत या रगा चाहिँ नि फोन या नै दिबे न दुका उले गु चिकन चाहिँ दोस्रो चरण उडा सर्वे हैन नापाङु चरण न उबले न कोरोना जु टाइम सर्वे जु ख नापाङु चरण सर्वे रिजल्ट हो दोस्रो चरण सर्वे रिजल्ट छुपा नापाइली चाहिँ नि अफस्याए अब जागिर मरु जुल अले नेटे थाकु पछि अले राहत माउ पछि ओ चाहिँ नि अफस्या दै त दुसरा छुसी चाहिँ नि बिरामी जिया पछि बिरामी जिया चाहिँ पसाउनेली थाकु वास मरु अक्सिजन क्या थाकु आईसीयू बेड क्या थाकु अयो बेड अयो चाहिँ नि वो दुटा छुसी राहत माला राहत चाहिँ नि सुखन मरुका उडा समाज हपा कमिटी चाहिँ आइयाइ चाहिँ छुले छ सर्वे या गौडु आ गुगुठाङ ग्वाले आ चिसा चाहिँ नि वो समाचार टेस्ट साथे छौला चिसा एफएम न वो उडा सले ब्याति लुकोदु अले चिसा उडा समाज पछि फेसबुक न तैदु होला वटे साथे मनोट चाहिँ फोन न हबि दुका जिम त अक्सिजन माल अक्सिजन क्याब माल रा यान हबि दु आईसीयू बेड माल रा यान हबि दु अथवा चाहिँ नि गयो त कोन या नै चौ दुरासा थे वास न दै दउ वास नेल मनेला दै चाहिँ नि यो त कोन या नै चौ दु होला ओकि छौ चाहिँ नि हपा कमिटी अले च्यानल दासा कि चाहिँ नि जुस छि उडा समाजमा नायो बाजु त चाहिँ एकवे सात बात म विषय मगा छारासा आठो अक्सिजन क्याउ खो बेड उपलब्ध या खो मगला आईसीयू बेड उपलब्ध या खो नि जिउ बसे दु पछि खय मको सरकार रहे भीमको चौटाइले जिउरा समाज या फेरिला खय मरो तर नयाँ भाजु चाहिँ छुदै दिन दासा अले आ फटली चिसा चाहिँ मदत या तै जिउ कारण याना ट्रियो फन वे साथे नयाँ भाजु त खन्याओ अले नयाँ भाजु चाहिँ अनुमनु त चाहिँ कि वना अक्सिजन न उपलब्ध ज्या चौदो होला
छि चाहिँ नि ग्रान्डी इन्टरनेसनल तापछि चाहिँ नि अन आइसियु ले न उपलब्ध ज्या चौधु आका क ढामलका वे कहि त वे कहि छौ चाहिँ खुबियाना छि त उली उडा समाजि त फाइदा न ज्या चौ आ क्याका चनाका छि आ चाहिँ नि त तस्कोए भया ब ज्याउ चौ खन्दै छन छौ चाहिँ नि हान्न छौ यस्तो मान लगा चाहिँ नि ग्रान्डी इन्टरनेसनल फन्यानले आइतला आइसियु खाली मर्नी भनेर चाहिँ नि खबर दिएको ल एजुनी छिसा चाहिँ नि आ गुदितको थे ग्वालिया फैख तछि छौ प्रश्न ख पहिला छौ छनो दुरासा फेसबुक ए चाहिँ नि यो नम्बर त वला मुखला अक्सिजन मा साथ न कलिया एम्बुलेन्स मा साथ हमिया आइसियु तन्दु रावोडी जिसा ट्राई एनालो सही ख वो इन्फर्मेसन त चाहिँ नि रिलायबल मौजूद हामीलका गनौला फोन मनो गनो चाहिँ नि गेकला छौख सुनिँदाखेरि यदि उडा त्यो ठुइले चाहिँ अक्सिजन माला अथवा छुको ठाए ग्वाली मालसा उडा समाज हपा कमिटी नाटा कजि नाटा छिटा सपोर्ट छ जु जिस नाला पिएमए सुए ब्याते दु होला अले आ सब सपोर्ट एतला प्रब्लम मकु तर आ थौकने सिचुएसन चाहिँ नि अक्सिजन बिथान तस्कोए करायाना हेजन होला एजु जुनिन चाहिँ छिसो कोशिश चाहिँ यंगा चलाउदु खयाम पछि चाहिँ नि आतकला सिटन दिछ मनी तर थौ चाहिँ नि आइसियु ले छौ चाहिँ नि अनु ग्रान्डी आइ त चाहिँ नि द मर्नी रे चाहिँ नि खबर वया जिस मेमे थान कोशिश न मेथा चाहिँ नि रिस्पोन्डे मया थपिनु बसे दु चाहिँ नि जिस या त सेउ जुल आ घुमघुमे क्या गयो खनि दासा या कजा चुंगती कला भात चुंगती मत छन्दो ए जुमुला अले वो गरु फन्या गया न मसुनो छम्म प्यावल अले ए जिले न अया पिन त न छिस चाहिँ नि आथम थे आस जी फगी आस जी अथवा वेक अप इन सर या मुखु चाहिँ नि जस्तै आ कल्याण लियो एम्बुलेन्स मा लास चाहिँ कल्याण लिया उ किस्म चाहिँ नि माथिन त माउ किस्म चाहिँ नि ग्वाली नबाङु चरण चाहिँ उडा समाज हपा कमिटी चाहिँ आर्थिक रूपमा सहयोग बीबी डाटन दुथे सुसिना आर्थिक रूप सहयोग बीबी डाटन प्याउदु बेको पनि छ नाड होला सिकिङे दु वन काडी थे अनलाइन सर्वे न छमे शान्त याउदु होला आर्थिक ग्वाली मास्ता न राख्दै ताउदु अलि छिसन छ्यान्त न दुले रासा आ जस्तै अक्सिजन माललाई होला अक्सिजन चिको छया 21000 22000 मा रही आ अरे फुल मक्तिन त छिस लागि हैन छिस खलान चनाउदु अलि मिल छौ छु दासा छिनक चिन्दै दिउ थे छिउ ठो खबर वनि साथे छम्नीमा अत्य मन हो डाटा पिसन चाहिँ छिट कल्याना छुटै दिउ दुले दासा जिमस माउ ग्वालिया राख्दै दिउ आ उची मैले छम चाहिँ आ छिपिन मिल्दैन जिरिया पे हुदु विश्वरत्न तुलादर चाहिँ छम छि उडा सय मन नापै म डाटा ख अलि वेक छम समाज सुधार या तसन छम न ख अलि वेक न चाहिँ छुटै दिउ लासा छिमस यान चाहिँ ज्या बाला जिनो ग्वालिया माउ त भयाती रगा वेक न चाहिँ नि छ वचन दिया दिउ अलि खास याना चाहिँ नि जिमस चाहिँ आ थथिया चाहिँ नि छु मर्नी छ वेक न चाहिँ छुटै दिउ रहा यदि उडा हपा कमिटी चाहिँ सुत औषधि उपचारको लागि हुन्छ नदु वासा या चाहिँ नि मासा जिउ चाहिँ न्यारै लागि छमेस्त बिउपति बचाउ बिर गादै दिएको कि वेट यात न यो पेटो सुरा अले अथे थिया न छि उडा समाजमा जुजया धामलो वेक हपा कमिटी न सदस्य क अमृत मान ताम्राकार माबो को भइम वेक न सुरै दिला हा जिन जिम्माइ नाम चाहिँ नि छौते गादै दि आ छौ चाहिँ नि जिस छोछ्यान जन दुले रासा हपा कमिटी यदि 1 लाख अफ तैपि खसा वेक अप न्यू नामोए हपा जस्तै आ विश्वरत्न चाहिँ मायो फासे जिनको कल्याण छुटै दिन लासा जिम्मायो नाम जिते मासु हो जिम्मायो ना सुन्दरी माय ख तगातै दिल आ सुन्दरी माया हपा र गा चाहिँ नि छ छम मनु व्यक्ति या त औषधि उपचार या त 6 महिनै 6 10,000 पियाना या चाहिँ नि जिमी नीति दिएका थिएँ आ उकी वेकल सब ग्वाली या दिनु वेकल त आत्मय छुए को उडा सहयोग मार्फत न जि यो जियो कम्युनिटी पाके उडा समाज पाके यो वेकल त सुधान ब्याजन साधुबाद न ब्याजन अध्ययन छि अमृत मान ताम्राका उडा हपा कमिटीमा
सदस्य ख वेकलन वेक माई पाखे यार तपे लागि वेकलन बचा दिदु कि वेक न यो साधुवाद हो यो सुधा द्याजना को सुभा देचना चुना उडा समाज हपा कमिटी त ग्वालेन डिपी विश्वरुद्ध चलाधर अले अमृत ताम्नाकार ज्योट वेक अप छ टुकु समिति त ग्वालियाको बचम बेदले ओराइगु टुकु इले टरङ हपा क उडा समाज त सुगुन ग्वालिया उठे सकला उडा टिट ग्वालियाको वेक अप निमेष हाना छकैको सुभा देसे लिसे उडा समाज न्यागु उठो ज्याजो एट छि सकला मिले ज्या सात पिगनु उडा समाजको हपा कमिटी नि सुना फुकित ग्वालियाको ला उडा समाज न्यने हगुदु इके जिफुक मिले ज्या ग्वालिया नुडेको इना देसे ज्याजो जी बचाको डिबा पाके हुने बचाको डिबा ढुङ्गा हाना जी चिकुन यहाँ गाउँको जी ज्याजो उडा से ज्याजो सँग जहाँ जहाँ गए पानी बाटो जस्तो भए नि छोड्दिन साथ तपाईँको जस्तै बाधा आए पनि किनकि म हिरो एक्सपर्ट छु तपाईँको जोसु तपाईँको हरि च्याक्रो म बलियो साथ हुँ सधैँ तपाईँको किनकि म हिरो एक्सपर्ट छु अफ-रोड एडभेन्चरमा रमाउनेको पहिलो रोचाइको बाइक जसमा छ 18.4 HP इन्जिन ड्युअल पर्पज टायर र रियर मोनोसक प्रविधि हिरो एक्सपल्स 200 हामीमा छ हिरो रेडियो उपत्यका बचाको डिपार्टमेन्टका हाना सकलसको सियाना चुना ज्याजो ख उडास ज्याजो आजि निकको बेठिन दुगु निकको बोटास त जिसम शेह जुल जिस उडा गतिविधि बुख रुपै छिक्रिङ हने न्यबै चुनाउ जुल ठ्वे जुले ठुगु आएन उडा बुख जिस छिक्रिङ हने न्यबै नुज ठुगु आए उडा बुख चाकरे पासा प्रेम हिरा द्वादर पाखे यनदि फे थास उडा बुख यन पाखे हुने ठौया उडा ज्याजो निकको बो कोभिड संक्रमित पिन्त उडा हपा कोष पाखे ग्वाली स्वनिगले कोभिड-19 या निकोगु लहर टच्चोत तचुया वनचंग अवस्था उडा समाज हपा समिति कोभिड या लिचो यत सोया उडा टेट गुगु कठ ग्वाली या माली ढका अनलाइन सर्वेक्षण सुरु या टंको दु कोरोना संक्रमित जिया आपासित उपचार या क्रमे ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर डेन्यंक हे हाहाकार जियाचंग अवस्था वंगु वाले उडा समाज उडा परिवार यात ऑक्सीजन छगाव ऑक्सीमीटर उपलब्ध याके गुजाया गुडु उडा समाज हपा समिति पाखे ठिठी कठाया लोगी पिन्त उपचार खर्च स्वरूप तिब बियावै चंगुदु ठुक्ट आपटे लापी उडा टेट ग्वाली यागु निन्ती उडा हपा कोसे नि सोना ग्वाली यागु ज्यावै चंगुदु माया ख्वासवेगु दि चुलाका ननिबा कवय बाजु विश्वरत्न तुलाधर जो छमलोगियाट उपचारी निन्ती आर्थिक ग्वालियान दिगु दु बाजु तुलाधर नापानी से ग्वालियाना चाहिजन दिगु ख ठुक्ट हे अमृतमान ताम्राकार पाखे न माय ख्वासवेगु दिने हे ठ माय नाम छम कोरोनाया लोगियाट ग्वालियान दिगु दु ग्वालियागुली मन कोसा पिन्त समिति सुभान देछागु दु कोभिड-19 या भ्याक्सिन या फारम भरे यागु सुच कोभिड-19 भाइरस या नापांगु डोज आटक मकै चोपी उडा वर्ग पिन्ट नापांगु डोज या भ्याक्सिन काट उडा समाज या उडा स व्यवस्थापन पुचल इना पियागु दु उडा समाज नाप सम्बन्ध दुगु खल पुच या ज पिस ठुगु नापांगु डोज या भ्याक्सिन काट अनलाइन फारम भरे यान दितन इना पियागु दु फारम भरे या त इंटरनेट या पहुँच मडुपी व फारम भरे या मसा पिन्ट टिब बीट समाज तयारी अवस्था दु फारम भरे या त उडा समाज फेसबुक लिंक सोय दिस गोसा खल उडा स व्यवस्थापन पुच संपर्क डाक्टर ज्ञानेन्द्र रत्न तुलाधर संपर्क फोन ल्या 9841 53 39 67 युतुको सुभाइ देचना जना बुख बोमी प्रेम हिरा तुलाधर ज्यू अले बुख चोमी सुगत सिनोराकार ज्यू अले बुख संकलन आदिमा उडा समाज या प्रचार प्रचार छान्जे भवानी तुलाधर ज्यू यात वेक अप छ बुख ट्रेगु बोनीगु निति छिटको ग्वालेन र वेक अप इन्ड यगु सुभाइ देचसे आले बसाको डिपा पाके हुने डिपा टुंका ठुगु आए उडा व्यक्तिगत जना वेगु जी ज्याजो उडा स ज्याजो छ
सुचित वा सम्बन्धी समस्या दु वा सेगु ने मयगु वाक जुइगु मया तौल मोह जुइगु हाकुका झारा जुइगु आदि समस्या दुख बिया चंगुदु आ बिचायागु इवला ग्यास्ट्रिक जुइधका सुंक मचुने इलेहे उपचार याना इलेहे निर्मूलिया ग्यास्ट्रिक सेना अल्सर अले क्यान्सर थे जागु प्राणघातक लुए पाखे बचे जुइ ग्रान्डी सिटी हस्पिटलले वापटिक आइतबार निसे शुक्रबार तक सुठ 8 बजे वरिष्ठ ग्यास्ट्रोएन्टेरोलोजिस्ट से कलेजो विशेषज्ञ डाक्टर कमल राज सुवेदीना परामर्श याना थगु समस्या यतापूर्ण रूप निदान याना दिशा ना चोकित ग्रान्डी सिटी हस्पिटल ज्योति भवन कान्तिपथ ये फोन ल्या 4163 500 4163 700. Grandi City Hospital, providing best of care with compassion. के तपाई कोभिड-19 को संक्रमण बारे सचेत हुनुहुन्छ? के तपाईलाई कोभिड-19 को संक्रमणबाट जोगिने उपायहरू बारे थाहा छ? पछिल्ला केही दिनदेखि नेपालमा कोरोना संक्रमण फैलिने क्रम बढ्दो छ। बालबालिकादेखि वृद्ध वा सबै उमेर समूहका मानिसमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यसरी नै संक्रमण फैलिए अस्पतालहरूमा बेडको अभाव भई उपचार नपाउने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले स्वास्थ्य सुरक्षाका विभिन्न उपाय अपनाई कोभिड-19 को संक्रमणबाट आफू र अरूलाई बचाऊ। घर बाहिर निस्कदा अनिवार्य रूपमा नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाऊ। एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिको बीच कम्तीमा पनि 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गरौँ। बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने गरौँ। हात नमिलाऊ, बरु टाढेबाट नमस्कार गरौँ। खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा नाक मुखलाई रुमाल वा कुहिनाले छोपौं। कुनै पनि भिडभाड हुने कार्यक्रम वा समारोह सञ्चालन नगरौँ। कोरोना संक्रमणको शंका लागे तुरुन्त जाँच गराउने र नमुना दिइसकेपछि रिपोर्ट नआएसम्म अरूबाट टाढा बस्ने गरौँ। संक्रमण देखिए स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह बमोजिम आइसोलेसनमा बसौँ। स्वास्थ्यमा थप समस्या आएमा तुरुन्तै अस्पताल जाउँ। विदेशबाट आउनेले अनिवार्य रूपमा 10 दिन क्वारेन्टिनमा बसौँ। कोभिड-19 को सम्बन्धमा थप जानकारीका लागि नेपाल सरकारको आधिकारिक नम्बर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। कोरोना संक्रमणबाट बस्न, निरोगी र स्वस्थ रहन जनस्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाऊ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। Ganas kachima lasku shena chana jazo kha udasa ji kha chikjanya kami begin lato thokha radio patika chena sofri ku mega harjat taranga jazo udasa ya thau ji ni sa ni chugu jazo juna chikin yan hai chena gu jula jazo udasa tha chira udatiku ku tv uda samaj nyaka chung bibinne jazo ya jankari bigo ajo kaya jato ku jazo nyaka chena gu jula radio patika chena sofri ku mega harjat parikalpana uda samaj nyabaya kathon yana wai chung thuku jazo chisa udatiku prachar yago ajo kaya nyaka chena gu jula thwe jule thau ट्रेजोले ठौजिछ उडा व्यक्तिगत खलमलयाको दौरान नेशनल कलेज या बायोटेक्नोलोजी व माइक्रोबायोलॉजिस्ट विभाग या हेड ज्यादिम डाक्टर इराज लादर कंसाकार नापछि खलमला व्यक्ति नथिलो वेकनापछि विशेष सेनाठो निकौ खुशीगु कोभिड या विरुद्ध गु खोप गुगठन काउ तो खोप या प्रभावकारी गुगठन रु के असर गुगठन ल्याइ देगु खे केन ज्या वेकना प खलमला व्यक्ति हुन केतलो वेक भाइरोलोजिस्ट ज्या दिगुनी वेक नापछि भाइरस नाप सम्बन्धित जन खलमला व्यक्ति गुरु नेदरल्यान्ड बना वेचना दिम वेक विश्वविद्यालय पाखे पीएचडी याना दिम वेक डाक्टर इराज लादर ठौकुने नेपाल औषधि लिमिटेड जिजसय अपो ज्याट गु वेक अनुभव रु ठौजिछ वेकना प थे लिपाङु इलेगु कोभिड या भ्याक्सिन को चंदु भ्याक्सिन गुगठन ख तो खोप गुगठन ज्यान चंदु खोप का जुकी मजु ढेगु अन्यल गु वातावरण बोलन चंगु इले वेकना पछि छ तो खै त क खना वेकना प खबला ज्याकु थास डाक्टर इराज लादर न प कयानको खना बा नेने पाके हुने ठौय ज्याजो उडासे ज्याजो छ डक्ला पाँच लस्को सेना चना तुगु उडासा ज्याजो या गु बोस हजुर सुबा बिगेजी कोभिड या निकगु खुशी महामारी दा इखेना छि चाहिँ लकडाउन ए चुजुनको लकडाउन नापा निसिदा आज्ञा चुजुनको आछिसम्म भाइरोलोजिस्ट न जुल छ एकको भाइरोलोजिस्ट नापन खलाना आपन खलान चुनौले चाहिँ कोभिड उपरि ठो निगुगु चरने वले महामारी रुपे वइ चंगु चाहिँ जको म्युटेट बिया वो भाइरस ख ठिके थाकुगु ढका टाइ चंगु उडासा ज्याजो निनसमा दिपि निनामी भाजु मिजु तो भाइरस गे ख गठि ख ढका थ प्रस्त छ यान दिसन
कोरोना भाइरस ख पहिला चोटि आज चाहिँ कोरोना भाइरस पेन्डेमिक के रूप वइजोडो छिथा न तर कोरोना भाइरस चाहिँ मनुटे त इन्फेक्ट याद चाहिँ टु फर्स्ट टाइम कोरोना भाइरस तो वो जी वायरल जो एस्पेक्ट ऑफ सोयल जो चाहिँ तो कोरोना भाइरस जो प्रकार भाइरस जो जुन चाहिँ मनुटे त इन्फेक्ट याद चाहिँ तो पहिलो कोरोना भाइरस चाहिँ म सो कोरोना भाइरस जो चाहिँ प्रोफाइल सोयल जो चाहिँ तो कोरोना भाइरस जुन चाहिँ मनुटे त इन्फेक्ट यान्छौँ ठो पहिलो पटकपट्टि कोरोना भाइरस मकु ठो हिसाब या जस्तो ठो मनुटे त इन्फेक्ट कोरोना भाइरस ठो आवो नु चाहिँ सास कोरोना भाइरस 2 ढाउपट्टि यो हिसाब या ठो अलरेडी 7औं 6औं अथवा 7औं किसिमको कोरोना भाइरस जी तर ठो वगु कोरोना ठोपट्टि वो कोरोना भाइरस सास कोरोना भाइरस 2 चाहिँ आजको पेन्डेमिक रूपे चाहिँ वर्ल्ड भरि नै पहिले ज्या हुन्छ चाहिँ सार्से खलन चुनाउले चाहिँ नापा जिदा जसेको चाहिँ मलाई मौसम चेन्ज लुकी जुलै ठुना पनि कोरोना भाइरस मिले जो जिने कोरोना भाइरस प्रकार हो जिदा सेको चाहिँ नापा नर्मली काय हो तर आफू चाहिँ ना बिया चाहिँ कोरोना भाइरस का छ डर त्रास फैले ठगान गुगु जमातेको ठाउँ धाबुन ढोटी छ राइ ठो डर त्रास फैले जिउ हिसाबमा चाहिँ फैले या माबुटी लमको जिउ थन पुजै दुने पहिला छिसै न ल ठो कोरोना भाइरस त छि थन भ्याली दुने न आ जिउ थन मनुटे दुने न गुलिसा सिरियसली मकानी तर आठो फेज वया गुली व क्याजुअलिटीज याना यंकल गुली चाहिँ मनुटे त अपोसे छे बिरामी खण्डे वला मुखला अथे चाहिँ योको मनुट ठुके याना चाहिँ सिभियर इन्फेक्सन जुली याना एला ठो ट्विटर सिरियसली कामा ढाउकनी आठो हल्ला ख कि मकुडेला जिउ दायाँ बायाँ आ जाचौँ पट्टि मनु इन्फेक्ट जाचौँ मनु त्यसमा ठुक्यो याना सफर जाचौँ किसिम नहोला ठो चाहिँ सिर्फ चाहिँ हल्ला मकु ढैउला समय नआइ के नआइ के ढुकल नि तर गुगु मन्टे छौ ढाबु छौ सुन राखिने तर WHO चाहिँ रणनीति ख WHO न चाहिँ ठो चाहिँ छौ बिजनेस आएको ठाउँ चाहिँ रणनीति देखा वो खडका चाहिँ एको मन्टेको त्यो हुइना समाज ठुको ठाउँ हल्लान निन्तु वेका पनि छुडाइदि WHO छौ इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन ख उयो ठाउँ अब्जेक्टिभ यो हिसाबमा चाहिँ जिसे ठो कुनै बिजनेस यापट्टि मको ठो साइन्स फिल्ड बिजनेस फिल्ड यहाँ थिएन चाहिँ ओपिनियन आ ठाउँ विचार दयो फरक विचार टाइपी मनु त यो पोइदै अब WHO न छौ अर्गनाइजेसन ख वो अर्गनाइजेसन ठाउँ चल्ला या छ न उयो ढिबा यो सोर्स यो आवश्यकता चाहिँ र गुगु मनु त्यसमा ठुटिवा आइट पहिला मको आ गन वइचौँ उखे पाकेट हल्के जुल गा चाहिँ आक्षेप योको लगाइन्छौँ ख तर जिसे उयो उद्देश्य अनुसार खै WHO न फो पेन्डेमिक त ट्याकल याउ अथवा इन्फर्मेसन फ्लो याउले उयो ठाउँ न छु कमजोरी डटजी मतलब वो कमजोरी न यो को प्याउ जोंडो ठाउँ भने तर जिसेबले वो बिजनेस अर्गनाइजेसन मको तो चाहिँ सर्भिङ अर्गनाइजेसन ख इंटरनेशनल अर्गनाइजेसन ख एजा चाहिँ जी चाहिँ अथे बिजनेसै लागि याउ र मको तर फाइनान्सियल लागि तर गुण ठिबावै छ न उइ त वो सोया चाहिँ मनुटेस वो गन ठिबावला उखे ढल्के जु ढयो आक्षेप चाहिँ यो को लगे जतु ख तर जिसेला आटक जस्तो नेपाली केसे आ नेपाली यो कोही बढे जो चाहिँ वो चाहिँ नेपाली बढी यो को कन्सर्न केना चाहनु जस्तो भ्याक्सिन न चाहिँ आ उपलब्ध यानी के ढका चाहिँ वो पहल कै चाहनु वो हिसाबमा चाहिँ अथे पार्सल चाहिँ गु हल्ला वइ जोंडु WHO सरेन्टर गु चाहिँ गुने चाहिँ चाइना चाहिँ जैविक हतियार दिकल लगा गु हल्ला वइ जोंडु तु चाहिँ फुक निराधार रे खगम ला चाहिँ आधार मुरु हजुर अब जी छैन थरी मनुटे थरी ओपिनियन दै अब जैविक हतियार खगी मको ठयान चाहिँ सर्टेन ग्रुप इन्भेस्टिगेट यान्छौँ होला अब चाहिँ इन्भेस्टिगेट ठो यो पनि सिरै मको अब छो चाहिँ बिस्तार गुली एक्सप्लोर ज्याउनी गुली ठु चीजे अनुसंधान या नहीं कि वो चाहिँ समयले पा चाहिँ खौ नि अनि वइ जी आए झिसो चाहिँ ठुकी त ठोया ढका थाउ चाहिँ स्थिति मरु
हस्पिटलले उनकी मोन्टेसियो सुले बिगो वासा याले मजु हस्पिटल जन मोनोबिल पाउना मोन्टेसि हस्पिटल मोसा जो टेस्ट मा जो भयो जो जमाट न दो के पिन छुडाइदि सबसे पहिला टेस्ट मया रे जमान टेस्ट मया थाउला छिबिसौ ठो कोरोना भाइरस ढकाइ सिदै मखुनी जस्तो कोरोना भाइरस थे याउ सिम्पटम ला छिके पहिला नि से ठन दुनी जस्तो फ्लू ला शेखन चाहियो वो हिसाबला पहिला सुरु जो कठु स्यायो ला आज छाती इन्फेक्सन जो या नर्मल ब्याक्टेरियल निमोनिया जो वनला हाराहारी सिम्पटम ला उठेछ भने एज टु भाइरस जो कोरोना भाइरस याना ख अथवा ठो बाहेक मेउ निमोनिया या भाइरस याना ख अथवा किवा ब्याक्टेरिया याना जुलाला ढकाला टेस्ट मया सेला गेना सिदैले जसै सञ्चार माध्यमले उ जो सञ्चार माध्यम जो बुख सुयोले चाहिँ मन्टे झने चाहिँ सामाजिक सञ्जालले जो बुख सुयोले चाहिँ दैनिक ठुली सिटर घा इखेन मन्टे भरि चाहिँ ग्याजीको जुरे जो प्रचार अपोज याना मन्टे भन्छ ग्याजीको जु मनोबल भरि चाहिँ पाउना चाहिँ अझ भाइरस भालको अट्याक था दुख आ छिप दैनि थे छुन हेल्थ इन्फर्मेसन काट अथवा टेस्ट या राइट इन्फर्मेसन काट यो राइट प्लेस जस्तो छिप तैचौन दियो मिडिया यु खडाले ठो मिडिया दे ठो जसन के न्यामेसन न्याउन अपलोड याजो अब वो काइ पनि चाहिँ विचार यामारो नि ठोक वो छि हेल्थ थे न्याउ चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्रुशियल इन्फर्मेसन काट सुना हमेशा फेसबुक के छु अपलोड याद आसा छि के पताया कि मया वो अपलोड यामा मनु गुली ऑथेंटिक ख वो अपलोड यामा मनु साधारण जानकार ख अथवा उ त्यो विज्ञ ख छि उ के त रिलाय याव कि मया बेउला वो छि डिसाइड यास फुनी ठुली लेभल वेट का ठो इन्फर्मेसन काउ हमेशा न फेसबुक के अपलोड याव पति इन्फर्मेसन काउ सेन्टर ल मखुनी ला वो चाहिँ आर्काइभ पिसन अयो चाहिँ अनअथेन्टिक इन्फर्मेसन अथवा सही मनु न भ्यू इन्फर्मेसन एटला थबिसन ठोला छुन झाउ चीज न अपलोड छिछौ मेन अपलोड यही छिछौ थौ छे ग्यादर जो सोशल ग्यादरिङ जो पटी चीज न अपलोड या खुदास ठुली इजिली अपलोड याउ चीज त छि हेल्थ एन्ड याउ इशु त का याउ न सोशल मिडिया अपलोड याउ इट चाहिँ अथेन्टिक मकासे उत चाहिँ प्रपर अथेन्टिक साइट होला जस्तो WHO साइट जाछ छि उत WHO.int अफिशियल साइट वो अयो अफिशियल अथवा मेउ चाहिँ एकदम रिनाउन्ड साइट अयो प्रपर साइट वरान्छ इन्फर्मेसन कहिदि माल हमेशा अपलोड याउ इन्फर्मेसन त सही माने हैन मजिला छिनै चाहिँ सोशल इम्प्याक्टले जस्तो इन्फर्मेसन गबले मरेया प्रब्लम द चाहिँ गबले ठो चाहिँ अनकन्ट्रोल्ड अपलोड याउ नि एजिया मोनेटाइजेसन थपिसय जी छुकाउ दै चाहिँ फिल्टर यामा आफै सिगु सन्दर्भमा पनि त प्याउना न जिनि सरे टाकी तै मन अझ छटकी फेमना का जी वे आजुका पनि त प्याउना नि सते अझ हनस को ब्याक ल्यावे भाइरस ल्यावे नापागु चरण नापागु चरण ने वो कोभिड भाइरस हो आली पागु चरण ने म्युटेड क्या वो कोभिड भाइरस है सिक्के ठाकु सुके ग्याम्बु गडाइ जुन रोम न के लक्षण न नापाला लक्षण के लक्षण न मके गडाइ जुन तो म्युटेड क्या वो चाहिँ गु आगु भाइरस चाहिँ ढाठे उले ग्याम्बु ख उले ठाकु पनि वो ख ठो त्यो चाहिँ अवस्था के ख छो स्पेशली ठो टाइप of virus कोरोना भाइरस जो जेनेटिक मटेरियल चाहिँ आरएनए जी उके चाहिँ ठो सिर्फ कोरोना भाइरस को मको मेउ ठोथे न्याउ जेनेटिक मटेरियल आरएनए को जो भाइरस फुकेशन ठोए फेनोमेनन किन अब यु चाहिँ गुली यो को ट्रान्समिट जरा गुली वो चाहिँ यो को रेप्लिकेट जरा वो चाहिँ ठए चाहिँ ठाउ यु जेनेटिक मटेरियल अथवा वंशाणु को गुने चेंज याना यंकी ठु चेंज याना यंकी ढैवे चीज नासा ढैदेउ सर्टेन उकि ना दो होला जेनेटिक मटेरियल चेंज याना यंकी विथ म्युटेशन गाइ अनि अथे म्युटेशन चेंज याइ बोले गबले अफो याना चाहिँ भाइरस नछराइछ थे म्युटेशन याबले वो थइ त बल्ला कि क्यारेक्टरिस्टिक जनावे जस्तो कि आ चाहिँ केनाटा उठो आठ है टप इन्डियन भेरिएन्ट चाहिँ पहिला युपट्टि नर्मल सर्कुलेटिङ भेरिएन्ट चाहिँ बडी प्याथोजेनिक बडी सरेज उठ है ठो म्युटेन्ट या बोल कि चाहिँ वो एडेड क्यारेक्टरिस्टिक छौ नु क्यारेक्टरिस्टिक जनावे आठो नु क्यारेक्टरिस्टिक जनावे बोले वो थइ त बल्ला कि क्यारेक्टरिस्टिक न जनावे जो चाहिँ चीज उयो इफेक्ट चीज आकै जनाउदो हास गबले ठो नु क्यारेक्टरिस्टिक जनावे उइ वो थइ त कमजोर न याना कि र कमजोर ठबासमा याना कि गबले चाहिँ वो भेरिएन्ट थन छौ 2-4 वर्ष 10 वर्ष तक खण्डेहरु गाली पाउ भाइरस छिटा इफेक्ट याउ खने दैमको
इज टु म्युटेन्ट इफेक्ट आ झिसो फोकस चाहिँ टु म्युटेन्ट भेरिएन्ट चाहिँ म्युटेन्ट भेरिएन्ट आ खण्डु इन्डियन भेरिएन्ट चाहिँ पहिला यो सर्कुलेटिङ मेउ डुपट्टि भेरिएन्ट चाहिँ बढी सरेजी एकअर्का नापा सरेजु र वे अनुसार चाहिँ वो चाहिँ इन्फेक्टिभिटी न योको क्याना चाहिँ मनुते त योको सिभियर यानेको जेनेटिक मेकअप चेन्ज याना चाहिँ थै त बलागेको भाइरस म्युटेट ज्या वेउ नापना प चाहिँ आ खोप न विकास ज्या वे जोंदु छको जो भेरसिल लाउडी खोप युगु चाहिँ नेपालले ढाउदु कोभिसिल एक पाखेन ढाउदु भेरसिल चाइना पाखेन ढाउदु खोप युपटी आ चाहिँ गु निकगु चरने वे भाइरस वो ठो कोभिडला ठो भाइ खोपला चाहिँ नापागु चरने भाइरस लक्षित ज्यागु खोपला अटो खोप कागु मुका छुक Chirata we so Chinese varicella, which is an inactivated virus. Or vaccine different strategy मध्ये छौ strategy देखो तो चाहिँ live virus is inactivate and बेटा उदला मेरो यो चाहिँ आ modern biotechnology अनुसार messenger RNA vaccine लगा हुई जोंडो आ वो ची दैते तो vaccine चाहिँ ची किसिमले जिम पहिला फोकस है vaccine चाहिँ फुकेशन कामा so आयु जुन तो जीव स्थिति जीव न्याने दैतो पछि जीव न्याने जिता ठाकुको समय वइ जोंको उक्यो छौए चाहिँ समाधान भयो फुकेशन भ्याक्सिन क्या जे ठुक्यो मे छिदाउपति नेक्स्ट क्वेशन है आना वे पहिलो चोटी भ्याक्सिन सुना काउ कि म क्या दैदल नि वो चाहिँ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट खन्दिया छो आवे समस्या त आ छो छिस ठाकु समय वसा छौ समय लिपा थेमोजीमा व स्थिति चेन्जमा जस्तो अफीमा हिसाबमा ड्रग से आ हिसाबले यामा चाहिँ फुकेशन भ्याक्सिन खानु फुकेश आए जिउ तर्फ छुयाउ उसला गभर्नमेन्ट तर्फ याउ अथवा मेउ एक्सपर्ट तर्फ याउ सो पहिला जी पर्सनल लेभल छि सब छम व्यक्ति छुयाउ राछ आइ त चाहिँ तो भ्याक्सिन त रिजेक्ट मयासे तो भ्याक्सिन का भ्याक्सिन चाहिँ फुकेशन कइदिस फुकेशन आ छमेशाको कया मगा थयु ना पन्छो बि फुकेश ते समझ भ्याक्सिनेट एन्ड वो भ्याक्सिन फुकेशन का न गलाउ वो अटोमेटिकली जा भ्याक्सिनेशन या नै थ अथवा थय ना पन्छो बि फुकेशन भ्याक्सिन काल के फुकेश के टु सम एक्सटेंट थय द वो थो कोरोना भाइरस ना पलवा क्षमता डेभलप जुल कि छि याना मेपिङ याना मेपिङ जुन आसरै जाउँदु नि तो सरै जुइ कम दि और थ भ्याक्सिन कापी यो पपुलेसन जुने चाहिँ इम्युनिटी बढेजी र इम्युनिटी बढेजु ल्या वो थोना बलवाउ शक्ति बढेजी ल्या छमा नाब छि याना वो ट्रान्समिट मेपिङ द सरेजु भाइरस मेपिङ द सरेजु सब सरेजु म नापो न चाहिँ उके वो नाप चाहिँ वाउ शक्ति इम्युनिटी दुले उके त हाना सरेजु मको एजा आ चाहिँ ठाउँ लेभल थन व्यक्तिसँग यामा चाहिँ भ्याक्सिनेसन का पहिलो चरण यो भ्याक्सिन कापी अथवा भ्याक्सिन कार्ड हुनुको पिनसँग चाहिँ भ्याक्सिन मकापीले चाहिँ कोभिड कोरोना सरियाको चान्स उच्च जोखिम दुड खान थैन हल्ला दु वो हल्ला छि दैदिथे प्रश्नले जवाब दु वो हल्ला आएको ख छासा अच्छी भाइरस काउला मकुनी छौ कन्सेप्ट क्लियर छुजी मारासा भ्याक्सिन काउरियो भाइरस काउ भ्याक्सिन डेफिनेटली भाइरस भ्याक्सिन यो थौ स्ट्र्याटेजी अनुसार थौको नै नियम अनुसार छि छुए इन्फेक्टिभ भाइरस वा छि कयुले धुनुना न वो भाइरस ग्रोज या मल्टिप्लाई या छि त सिम्पटम केनी पछि म छि भ्याक्सिन काउरियो भाइरस यो छुपति चाहिँ अंश लेट्स से फ्याक्टर छु चाहिँ फ्याक्टर व्हिच इज छि साइन्स चाहिँ एन्टिजेनिक इपिटोप है सर्टेन चिरो भागसँग काउ ख वो चिरो भागे त जिउ शरीर न चाहिँ ओ तो जिउ शरीर दुनेला छौ नु चीज बोला तो नु चीज त जिसन चाहिँ सिरेकेमा मतलब तो नु चीज होले उकि अगेन्स्ट जिसन फाइट या मारगा थौ जिउ बडी एन्टिबॉडीज दे एन्टिबॉडीज बेगे छु नु वेबले छिन रेस्पोन्स गुम गुमेस त रेस्पोन्स न केनी एजा वो सर्टेन टाइम में वो छनु निनु जोर वो छनु निनु मशा वो नु चीज जिथा बाउली वो जिउ बडी के रेस्पोन्स को वो वायरल रिप्लिकेशन मको दे वो भाइरस दुनोना छिट चाहिँ अन्डुनी ग्रोथ या वो बडी चीज चाहिँ मको ला वो कन्सेप्ट हो चाहिँ क्लियर जिमा एजा छिसा कोही भ्याक्सिन दयो भाइरस कोही छन मको कि उ किरो से ठौकने बायोटेक्नोलोजी ठुली यो को डेभलप जिरुंगल कि उ छु फ्याक्टर सको दुनिया जिउ शरीरले छया उत भ्याक्सिन रुपे आ उ छिसा कोही छन मध्ये छौ भ्याक्सिन मेसेन्जर आरएनए अयो जुन चिज आ कोही छन वो भेरोसेल मको कोभिशिल्ड खरासा चाहिँ झिस मेरो कोही छन उठो भेरोसेल ढका कोही छन चाहिँ
इनएक्टिभेटेड थ्रु भाइरस त उति त कम्प्लिटली चाहिँ साना उइपट्टि पिनिपट्टि कोट प्रोटिन चंगा भ्याक्सिन रुपे युज आउ वो चाहिँ हानो रेप्लिकेट या फैमोकु द प्रूव या नाचिने भ्याक्सिन रे ऐसे कोविशील्ड बाला के भेरिशील्ड बाला चिने कोविशील्ड उपटी डिफाइन अलग कथा यान्दिला भेरिशील्ड चाहिँ इनएक्टिभ या उक्रे कथा जुल गुप्री बाला आज मन्टे छ उन नेसा दैछ हैन नेसा देफु आला ठो जिन हैन आयु लागि चाहिँ जी भ्यू इन्फर्मेसन चाहिँ छु भ्याक्सिन छ त ठन अवेलेबल छु उ भ्याक्सिन कइदिछ छु बालाला छु बामला दिउ छौए चाहिँ क यु एफिसिएन्सी गुलिदु ढका चाहिँ टेस्ट याउ क वो चाहिँ फुकोए अप्रुभ या भन्नु तर ठुसियो अप्रुभल पहिला उठे एक्सटेन्सिभ चाहिँ टटर क्लिनिकल ट्रायल मजु तर क्लिनिकल ट्रायल जी मापति फुकोए ट्रायल जी हो एजा चाहिँ न्यूए भ्याक्सिन चाहिँ एन्टिबडी इलिसिएट या र उयो चाहिँ एफिसिएन्सी छिस यो कोइ आछि छिस मिडिया यो कोइ फुकोन मिडिया वे चाहिँ नुगु उयो एफिसिएन्सी चाहिँ सर्टेन 14 से 80% टकदु लगादु ला एजुले ठो गुपति बाला तर उक्यो जी दैने उक्यो डेलिभरी गेना याउ धायु जको डिफरेन्ट छिटो जी नाज दैने कुनै फरेन बडी शरीर भित्र छ्यो डिफरेन्ट जको मिडियम डिफरेन्ट जको ख तर द्वावना ठो भ्याक्सिन छ्यो यमको छ्यो जिउ बडी आयो छोटाइ जन इले चाहिँ शरीर द्वावनी छोटाइ जन इले चाहिँ गठे आछिनि आटो भाइरस उपुटी खलन जन इले चाहिँ मन्टे छ भाइरस का ढुंगा चाहिँ साइड इफेक्ट दे खाना मन्टे ग्याचीको जुल लकडाउन छ न्य निसि लागे छ न्य भाइरस का खोप कावडहरुले ठिकै चाहिँ साइड इफेक्ट लेका मन्टे ग्याचीको पाउन कान माउन जब सेकेन्ड कठा या चाहिँ लकडाउन उपुटी निसि लागे उपुटी खवल इन्डिया र्यापिडली थावेरगा चाहिँ नेपाली चाहिँ अवेयर जुपटी खण्डु अडो झिजिवाट चाहिँ अवेयर जु खण्डु आ भ्याक्सिन कायमार का खण्डु जौदु तो ढाठे साइड इफेक्ट चाहिँ किन्यु कारण चाहिँ छुका तो भाइ के साइड इफेक्ट क्यों ढाइए भ्याक्सिन जायाउ ख जससे पहिला जी छु क्वेशन नै त करेक्सन या नि काउ दियो भाइरस क्याउ मखुनी ठीक बिसा ए दैदि मजिला नि भाइरस क्याउ मखु ठु भ्याक्सिन क्याउ ख नाजन जी दया भ्याक्सिन लगा सुए भाइरस दुन कइचन मरु सु फ्याक्टर जको कइचन ख सो वो भाइरस बको भ्याक्सिन हला जससे पहिला एक्ज्याक्टली वो ए ज्या ठीक बिसा टाइपले न फरक परे जे छ ए ज्या ठो भाइरस मको भ्याक्सिन कयु ख ला आ नाज छिन दैदि जी नाज दैनि फरेन चीज छु दुने ड्राउन लगा जिउ बडी वो नु चीज बोला लगा रेस्पॉन्स या जितो गुमेशा वे नु चो वायरल फैक्टर वायरल चीज फैक्टर दुन ड्राउन रेप्लिकेशन बॉडी एक दु बुगेक से बॉडी एक दु फॉर सर्टेन टाइम तर गुमेशा जोर वो रे छिउ इम्युन सिस्टम नु चीज फरेन ड्राउलर का रेस्पॉन्स याउ क उके चाहिँ छौ मेमोरी थे तो नु चीज जे ड्राउलर आ न लिपावले चाहिँ जी ट्विटर ट्विसे अप बल बालक चाहिँ ट्विटर मरेके मानी अथवा ट्विटर निर्मूल्या मानी धगा छौ किसिमले यो जी कम्प्युटर थे मेमोरी देगे त रेस्पॉन्स याउ क एजा वो चाहिँ वो चाहिँ छि दैथे नै फो नु चीज भाइरस यु छु फ्याक्टर छु वी कॉल वी जिन्छ चाहिँ एन्टिजेनिक एपिटोप है त एपिटोप ड्राउनली चाहिँ वो बडी छु फरेन मानायाना वो रेस्पॉन्स याउ क बडी रेस्पॉन्स याउ क सो आर जी र्यापिडली डु एकदमै मनता हठा चाउडु याक्न मन्टि लन्की माउडु उ टाइममा चाहिँ कोभिड यो छिन गु लास्ट केले चाहिँ ट्रायल जिमाउ गु लास्ट केले प्रोडिक्सन जिमाउ उ जुगु अवस्था मर्ने ठो लेखा सेउ खासा ठो कठाय खोप युपटी औचित्य ठो खोप युपटी गु यामा उपटी गु ट्रायल गु अनुसन्धान जिमाउ यामा फु अवस्था ठो खोप झका ठीक ठीक मजे ठोला छिनाले तो 13% छौ चीज जी छिटा क्लियर यानिला गुन्डा भ्याक्सिन वइ चौडु नि वो फुको क्लिनिकल फेज ट्रायल दिया रेगुलेटरी बॉडी अप्रूव या ढुंगाजको छिटा हो क गुए चीज क्लिनिकल ट्रायल मजुसे वो मको ला छि जुन 8 जना दिले नि वो ट्रायल जुम अथे छुए मको बालक सोइदिस ह तर वे ढुंगा रेगुलेटरी बॉडी गर्न दु इंटरनेशनल रेगुलेटरी बॉडी न दु नेशनल रेगुलेटरी बॉडी न दु नेशनल रेगुलेटरी बॉडी चाहिँ छिटा न दु हो एनएसएफआरसी थो इमसा फुको वो चीज एटा ठन जब रिसर्च यामा अन व्यू डकुमेन्ट सोया अप्रूव याना हो क ए ज्या ठन वया चाहिँ जी दै थो पहिला चाहिँ अनप्रेसिडेन्टेड वे ले एकदम याक्नो भ्याक्सिन चाहिँ छौ भ
वो चाहिँ मनुटे इफोर्ट न ख प्लस लट अफ बायोटेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट न ख तर छिटै ठो एकदम भ्याक्सिन अप्रुभै म जुसे चाहिँ फेज 1 फेज 2 फेज 3 यो क्लिनिकल ट्रायल म जो के छिसा वो चाहिँ मखुने वो चाहिँ छिकपिनको गलत धारणा ख होला वो चाहिँ मको क्लिनिकल ट्रायल चाहिँ जुआए रेगुलेटेड बडी अप्रुभ जुआए हो 나도 지나 라스케레 제 아치 다이르 나도 गुली स्केले ओली चाहिँ मजुनिका या मफ्नी नादा लास्ट स्केले गुली स्केले व भाइरस ट्रायल जिमा ओली चाहिँ जीव चाहिँ मफ्नी कमला चाहिँ मको ट्रायल मको छि सोइरेस अझ थोरै आछि था गुपटी याक्नो चाहिँ क्लिनिकल ट्रायल छिरलो गोठेन नि छु समयले बा थयो भ्याक्सिन ला अझ लाइन वेट पाइपलाइन नै दनि बालको सोइरेस एभ्री इन्डस्ट्री गुन भ्याक्सिन देखि फु कन्ट्रीज थयो लागि अथवा इन्टरनेशनल लागि अथवा बिजनेस लागि बिजनेस पर्पज लागि न टन्न रिसर्च या चाहिँ टन्न प्रोडक्सन हुन चाहिँ तर टिपी चाहिँ मार्केट वेट जुन रेगुलेसन फलो या माउदु वो फेज ए मोठौली म आ छिके छिटो याक्न से याक्न भ्याक्सिन माउली टिपी चाहिँ याक्न क्लिनिक फेज 3 ट्रायल छिरेका वौली छि चाहिँ काफु का कयु ख तर छु समयले बा सोइदिस टन्न पाइपलाइन चाहिँ थयो भ्याक्सिन त रेडी दिया छु जौदु आ छि स कइथे फाइजर मोडर्नाहरुका लिमिटेड यामालिमा टन्न मेउन ब्रान्ड चाहिँ भ्याक्सिन त सर्टेन टाइमले बजार वेट रेडी दिया मस्ती आतको छि मस्ती चाहिँ भ्याक्सिन रेडी मजु कारण मस्ती चाहिँ भ्याक्सिन बी मजु ढका दाइजौ 18 वर्षको एभिन्डर भेरस बी मजु मस्तीको लागि भ्याक्सिन मोवर घाना वइजौ थो ट्रायल कारण ख थो एटा प्रत्येक एज ग्रुप बीटा वो एज ग्रुप इट चाहिँ टेस्ट याना वो चाहिँ इफिकासी न टेस्ट यामा प्लस वी सेफ्टी सेफ डू ढालाउटिनी वो अप्रुभल जिया वइ थोन अठे या वो आ मस्तेउ लागि चाहिँ वो मस्तेउ ग्रुप चाहिँ टेस्ट याना अहिले अन वो चाहिँ इफेक्टिभ प्लस सेफ्टी न्यून डर ढाला मस्तेउ लागि अप्रुभल जुल कि छिमेवे भ्याक्सिन मध्ये गुपटी पहिला अप्रुभल जुया होला वो चाहिँ पहिला मार्केट आ जस्तो एस्ट्राजेनेका यो आ चाहिँ जी चाहिँ रिसेन्टली सोयो हिसाबमा चाहिँ एस्ट्राजेनेका यो चाहिँ चिल्ड्रेन मस्तेर चाहिँ ट्रायल जस्तो आ गुपटी जी रहिने ठो सेफ्टी टु वो ग्रुप एट टेस्ट यानु गा चाहिँ वइ जे खोप यु आ सरकार चाहिँ ठाटा चाहिँ दोस्रो चरण खोप सुरु जुदु दोस्रो चरण खोप बेचौ दुंगु तो ठुनाप न पहे चाहिँ संक्रमित संख्या बढे जाजंगु इले पहिलो खोप काट गुपी कोभिड संक्रमण बेचो पिसा चाहिँ आ दोस्रो खोप का जुकि मजु संक्रमण जुया चाहिँ कन्टिन्युड इन्फेक्सन दु र आ कन्टिन्युड जुया चाहिँ पिन चाहिँ स्ट्रेस दि रगा सेकेन्ड डोज बी मते रगा अनाउन्स आउदु नि छे सो दिया होला अनाउन्समेन्ट आउदु नि यदि आए कन्टिन्युअस संक्रमण दु चाहिँ कामते रगा थारा छ उइट हान इन टु बडी जिस भ्याक्सिन बिबले स्ट्रेस दि अथवा जरुरत न मरे फु रगा चाहिँ आ कन्टिन्युअस इन्फेक्सन दु पिन कामते दैदौ हजुर आ नेक्स्ट छि दैदु चाहिँ आ सेकेन्ड डोज चाहिँ फुकेसा फर्स्ट डोज आ जियो नाच न इम्फासिस यानो चाहिँ ठुक्यु सोलुसन है भ्याक्सिन होगा छुन छुके जाए दास भ्याक्सिनेसन कभरेज जाए वो कभरेज चाहिँ कम्युनिटी दुने हर्ड इम्युनिटी डेभलप या मदत भी एजियाला ठुक्यु लङ टर्म सोलुसन दयु थाउ पर्सनल लेभल अफ प्रिकॉशन बाहेक चाहिँ त्यो भ्याक्सिनेसन छौन ख एजिया चाहिँ फर्स्ट डोज का रंगो पिछ जस्तो फर्स्ट डोज पहिला का वेनलिपा सेकेन्ड डोज न अवश्य कहिदिस सेकेन्ड डोज फर्स्ट डोज र सेकेन्ड डोज यु टु भ्याक्सिनेसन ले यो कोही मिनिङ दु जस्तो फर्स्ट डोज छिपिन त प्रोटेक्सन दिला यो प्रोटेक्सन चाहिँ इनफ पुरा कम्प्लिट बी मफु के चाहिँ सेकेन्ड डोज बिबले चाहिँ उके बडी प्रोटेक्सन यानी कि छारा छ सेकेन्ड टाइम बिबले वो नाच जी दैते ठाउँ बडी चाहिँ पहिला ठोला जु बडी पहिला वेर हुनु चीज या मेमोरी चाहिँ नुगा सेकेन्ड टाइम बिबले जु बडी चाहिँ बडी रेस्पोन्स याना बडी एन्टिबॉडीज देखि यो ठाउँ उकी त फाइट लागि माउपट्टि एन्टिबॉडी योको देखि एज याठो सेकेन्ड डोज न का उलिए इम्पोर्टेन्ट तर ठो छि मेउ इम्पोर्टेन्ट कुरा छ ठो आछि दैदु थे नाचसको गर्न क्वेशन रेज यान्यु ख जस्तो न्यू भेरिएन्ट वइसौदु मलाई तर न्यू भेरिएन्ट ठु जिठो भाइरस लागि ठु नु मको न्यू भेरिएन्ट थे ठाउँ वया लिफा कनेन वेपु हान लिपान ए न्यू भेरिएन्ट वेपु यो केस चाहिँ थयो भ्याक्सिन यु हाना चाहिँ मेउ बुस्टर इज एडेड डोज एक्स्ट्रा डोज दैट्स बुस्टर डोज चाहिँ हाना काफालिउ मालिउ चाहिँ परिस्थिति न वेपु एजिया सेकेन्ड डोज फर्स्ट स्टेप सेकेन्ड डोज छि कामालो ला वइ लिपान चाहिँ जिजो हाना चाहिँ एक्स्ट्रा एडेड
डज उ चाहिँ बुस्टर डज दाइ वो न कामाले उ चाहिँ सिचुएसन देखो खोप का ढुङ्गा चाहिँ ऊ खोप असर के समय चाहिँ तालिका गयो बुली समय न ढुङ्गा चाहिँ ऊ के रे ठौ खोप का ढुङ्गा ठौ न ऊ एन्टिबडी जेनेटिक आइमको ठौ न ऊ या लगाइमको छु समय अपडेट लगाइदियो नि छु न एन्टी भ्याक्सिन का ढुङ्गा चाहिँ उ जिउ बडी त रेस्पोन्स याउ रे वो चाहिँ वना प ल्याउ शक्ति बढाया वो रे एन्टिबडी देखियो वो एन्टिबडी देखे त चाहिँ कम्ती न 3 देखि 4 हप्तामा एजिया भ्याक्सिन काल ठौ भ्याक्सिन का छिना ज गन क्वेशन उठेन यान्डी फ ठौ भ्याक्सिन काल तुरन्त भ्याक्सिन का गोनु लिपा चाहिँ मनु इन्फेक्टेड जुले एजिया ठौ भ्याक्सिन जागले मजु वो मगु यो बडी त न चाहिँ वो प्रोटेक्ट या एन्टिबडी देगे त 4 हप्तामा अहिले मनु गब्ने ठो चाहिँ के जिरा छ मनु यो चाहिँ मनु पिछे न फरक मनु पछि रे ओल्ड एज पिपल ना प अथवा सुयु चाहिँ अन्डरलाइङ मे पहिलाए छु चाहिँ वना प रोग जा वो मनु बच्चा कम जिउ तो अयो किसिमको भेरिएसन न देखो जनरली चाहिँ भ्याक्सिन कार्ड हुँगा वो चाहिँ फर्स्ट फेज एन्टिबडी देखिते कम्तीमा 4 हप्ता लाग्छ तो फर्स्ट फेज के खजुलगा सेकेन्ड डोज ला का माछारा फर्स्ट फेज कार्ड हुँगा एन्टिबडी देखियो दु पति छ वो चाहिँ इनफ चाहिँ मको जस्तो वो बडी रेस्पोन्स जाना देखो एन्टिबडी त फुल प्रोटेक्सन या त चाहिँ मगायो नि एजिया त सेकेन्ड डोज न कामा सेकेन्ड डोज काबले चाहिँ के जिरा छ गुली एन्टिबडी फर्स्ट टाइम में बने दुको यो टाइम यो को टाइम्स बढे जिया चाहिँ मेरो एन्टिबडी देखि एकको टाइम्स बढे जिको अमाउन्ट वाइज यो को एन्टिबडी देखि अहिले उके चाहिँ प्रोटेक्सन दि सुरु एन्टिबडी यो छौजको भ्याक्सिन काबले चाहिँ विथ पार्शियल प्रोटेक्सन अथवा ठो भाइरस डिजीज जिन आज दैथे ट्विट बालक एक्सपेरियन्स जस्तो जुन न्यू भेरिएन्ट वइ चाहिँ नि न्यू भेरिएन्ट त आज छ कोही भ्याक्सिन न सेकेन्ड डोज काट हुँदा न फुल प्रोटेक्शन में विषय पार्शियल से प्रोटेक्शन भी उक्यू बेनिफिट छुले ऐसा छिरा हना छे वैक्सीन कार्ड हुँगा न कोरोना वायरस लगे जुसा असिम्टोमेटिक जिया आठे डिजीज सिभियरिटी म के से हल्का नक्सान चाहिँ हल्का नक्सान छिटो चाहिँ अयो किसिमको सिम्टम के नानो सिरै हुनेको ए ज्या चाहिँ नेक्स्ट भ्याक्सिनेसन कार्ड हुँगा चाहिँ वे जाति भ्याक्सिनेसन कार्ड हुँगा एकदम पटके जिमको मको कि खाना कोरोना वायरस लगे जसा से उली सिभियरिटी जिमको अथवा असिम्टोमेटिक चाहिँ सिरै अथवा छु सिम्टम दुसा चाहिँ उली सिभियरिटी म चाहिँ डिजीज सिरै हुने सरल भाषा ढाउ खस भ्याक्सिन कार्ड हुँगा आसान झिट ढुको जु अफर सुकछि यदि कोरोना झिट जतै ठाकुई मखु गु कोरोना या असर झिट गुली या उली जि मखु एजुने ठो भाइरस कामा यदि ठो भाइरस कामा को ग्यान्जोबी ठो भाइरस हुन्छ ठो भ्याक्सिन कामा को ग्यान्जोबी मन त गु ग्यान्जोडु कुन चाहिँ ढुक्क जुया चाहिँ भ्याक्सिन कासा जु रह्यो चाहिँ छु सल्लाह सुझाव ख हजुर भ्याक्सिन चाहिँ कया दिस जु सल्लाह सुझाव फुकेस्ते आ ब्याचो भ्याक्सिन कभरेज फर्स्ट डोज न सेकेन्ड डोज न कहिले सेकेन्ड डोज न कार्ड हुँगा न आ चाहिँ जी फुल इम्युन जुल थयु चाहिँ मकु छिटो चाहिँ आ थैसनो प्रोटेक्सन लाइक मास्क आई त चाहिँ मास्क ग्यादरिङ कम या गु मासे वन्छ ठप सेल्फ प्रोटेक्टेड जु मास्क दया ला छु चीज छि नुका चाहिँ छे साबो लवो बालको लयु फेसिलिटी अथवा लव साबो युज जना लासिले डक्टरले साबो ल ए युज जना लासलाई दिन्छ इन केस अयो फेसिलिटी मरु छ जग चाहिँ डिसइन्फेक्टेन्ट युज जान दिन्छ रोगी पि आइसोलेसन चना दिन्छ आइसोलेसन चोनी ब्लेनो चाहिँ योको प्रिकॉशन्स का दिन्छ स्पेशली कोरोना वायरस इन्फेक्टेड या आइसोलेसन चोनी ब्ले थुप्रो चीज या जान दिन्छ फटिफटले ठाउँ नेउपटी ग्लास कप अलगै तै दिन्छ ठो चाहिँ युस योको फले जुले वा आइसोलेसन दै छ अलग रुमे तैले ठ जो इन्फेक्टेड मरु ठो टाइमे मरु पिन चाहिँ खुला हावा खुला फे डुवे प्यावे दुपटी रुमे जना दिस क्लोज रुमे एकदम खाफा खिपटिना एकदम एना क्लोज जना दिने ठना जना दि मते सु इन्फेक्टेड जो को विटना तैदि मते मेन चाहिँ अले मेयो इम्पोर्टेन्ट जो पोइन्ट अफ भ्यू न एकदम अनेग्लेक्टेड यहाँ चाहिँ पार्ट दयु ठो चाहिँ फुकोले मको 30% कोरोना वायरस इन्फेक्टेड आई रिसर्च न केना जन्नुला कि कोरोना वायरस इन्फेक्टेड चाहिँ अबाउट 30% of 30% इन्फेक्टेड मोनोटेको चाहिँ ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल सिम्पटम ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल सिम्पटम दु हजुर डायरिया जिउ प्वासिया यो मलाई ठो किसिमको सिम्पटम दुली चाहिँ झिसा ठना आटको टेस्ट उली फोकस मयानी
चाहिँ स्टूल यो सिम्टम डुपिङ के स्टूल न टेस्ट या उ टेस्ट युला खाइ प्रडक्ट सम आइ रासा जी छे इन्डिभिजुअलले चाहिँ उइट दिशा व पिसाब न सरे दिउ त हिसाब चाहिँ टोयलेट ह्याबिट्स उला बाथरुम बालको सफाइ आउ अथवा सु इन्फेक्टेड जु होए चाहिँ ठौ दिशा पिसाब टोयलेट स्प्रेड मयासे उला ठप छ याफु चीज त उला वो चाहिँ न चाहिँ यामा जियो हिसाबमा तो दिशा पिसाब न पाखे न योको चाहिँ सरे जातो हिनी न तो ठुली म्याग्निट्युड सरे जो जुइ त अपासको चाहिँ फोकसमा या हान मेउ कारण चाहिँ छिठा उली हाइजिनिक जस्तो यो सिवेज डिस्चार्ज मतलब सिवेज त बालक वान्छ एउटा उली बालक फेसिलिटी मरुली न तो फैले जी चान्सेस योको दु एजा झिसो ठाउँ हिसाबमा इन्डिभिजुअली छे न चाहिँ to social distancing and a mask la balako at least 30 seconds to spend 30 seconds to say balaka la shilu bike say to mask अथवा with say aerosol spread ya limit ya साथ साथ चाहिँ त्यो दिशा पिसाब यो पाखेन सरेजी यो हिसाब चाहिँ छिसो इन्टरभेन्सन र कन्ट्रोल चाहिँ यहाँमा अलि या ठाउँ चाहिँ जी चाहिँ ठो कन्ट्रोल या अपि ठो कन्ट्रोल या मध्येले ठोट पार्टी न फोकस यामा अवश्य न ठाउँ चिनापो खलाहरुका चाहिँ एकको निनामी भाजुमेजु पि झिउडा कम्युनिटी पि दाजुकी जात त के पि अलि निनामी भाजुमेजु पि त चाहिँ ठो भेरसिल अथवा ठो गु सरकार बेच खोप कामारहरु चाहिँ सो आत्मबल डट खोप नपछि छ कोही खन लाना त्यो खोपमा गुकुन जाइरहे खोप घारुका चाहिँ लिपाङु अवस्था थे नंगला जाजोय छि इन भ्यामुला रको ठुकुले चाहिँ जी ठो कोरोना भाइरस अले कोभिड नाप जुबुरी खले खोप नाप सम्बन्धी जा जिन्यन लो मंगो लिपाङुले छि ढ्यामन्नुको छे मुख इम्पोर्टेन्ट खण्डुसन कनदि जे जिउ खलाबलाई बिचे न तया आ चाहिँ आज हिसो ठौ ठो टाइमे ठौ पिसो याउडे जी मेन चाहिँ भ्याक्सिनेसन कभरेज केशा भ्याक्सिन कइदिस फर्स्ट अथवा सेकेन्ड डोज वो बाहेक छे ठौ पिनि बिरामी डुपिन द आइसोलेसन एटयो आइसोलेसन टेबल चाहिँ लो युको प्रिकॉशन्स कइदिस जस्तै पटिपटले वइको पनि नेउ प्लेट इपिन चाहिँ अलग अलग टइदिस अलि टोयलेट क्लिनिङ टोयलेट पटिपटले अलग टोयलेट बिच मक्साला टोयलेटले ठाउँ गरे योको चाहिँ क्लिनिङ यापटि डिसइन्फेक्टेन्ट दु लाग्छ फिनोल इपि युज याना चाहिँ डिसइन्फेक्टेन्ट याना दिस अलि आठो ठयो सिचुएसन नै फुकेसा ट्राई टु प्रोटेक्ट मिनिमम प्रोटेक्ट एट अ मास्क चाहिँ जी खुला हावा चन्यु एकदम झी चाहिँ कोचे जिया चन्यु मको कि खुला हावा चन्यु प्लस आठै चाहिँ मोडरली बलाक्यो ठो जी धामास्यो छोरा चाहिँ ठो सो टाइम बिङ यु लागि फाइट क जस्तो झिन फाइट बिट्विन माइक्रो अर्गानिजम वो झिउ बिचे आ गबले हामीले न छिस ट्याक जनो खनि to continuously microorganisms la awana do neuli no do lole no do ji continuously luanjano ka goble we won tapa goble ji tapa dai the तर छो तिम जिसय टाके थ्विटा ला जिसय अवश्य to vaccination मदद थबिसँग कयु प्रिकॉशन मदद चाहिँ डेफिनेटली जिसय थ्विटा डिफीट या भए र जिसय ट्याके भए अले वो ट्याके भए आठो थाकु समय चाहिँ केही समय लागि ख वो समय थन छुएट चाहिँ जिसय थयो किसिम प्रयास याटकी चाहिँ जी देउ चाहिँ फुकेसा मनोबल कालकिन मनोबल नाप ठो चीज त चाहिँ प्रिकॉशन कालकिन अवश्य जिसय चाहिँ ठो समय त चाहिँ कम समयले ट्याके भए देउ चाहिँ जो विचार एकको सुबाइदेसन चुना ठगु मु इ ज्याजो उडा सहित बिया ठगु नुव खन कन्दिल ज्याजो लिपाङ विलेज हो नेसा निना चुना उडा समाज नेपे चंगु ठगु उडा सहित ज्याजो छिटा गठिता ज्याजो बारे छुकु त कन हजुर दक्से आठो जो ख यु एन्डे दक्से पहिलाला जी उडा स मार्फत जित निना दिपि सम्पूर्ण जिबे जिए कम्युनिटी पि फोकस त चाहिँ योको चाहिँ धन्यवाद सुबा दाइजना जी और मेउ चाहिँ छि तो प्रोग्राम बारे न्याना दिला तो प्रोग्राम बारे जी न्याना थरी जी थे छिक बिसा चाहिँ ठाउँ तको भित्रै योको फुकेसु चाहिँ फुकेसु एक्सपर्टिज थपिङ के डु आइडिया फुकेस त शेयर याना फुकेस त ठो कम्युनिटी प्लस तो न्याना चाहिँ फुकेस त न चाहिँ बेनिफिट फाइदा जी जायाना चौले छिक पिनु जा चाहिँ एकदम सराहनीय जु थेन्चो अले जु तर्फबाट न थियो प्रोग्राम चलाइन्द गुली यो गएको सुबाइ
सुबह देखना चुना डॉक्टर इरात लादर जुयाटा वेकना ठौ जिता कोरोना भाइरस या खोप कोठा क्या तो खोप क्या जुकी मुझे खोप को कोठा जाए दुवेन का वेकना जिता कना दिला वेकना ब्यादी को ई यात को सुबह दसे ठौ जसे जिबिगन लादर बायोनि उजा पुना चुना उजला दिसे हा छको जिछु इना प्यारा छने सिकमी उडाट ज्या सु कोठया कोरोना नाप कोभिड नाप सम्बन्धित ज्या ज्या चुना दिगु खस जिम त सपोर्टे थे जिम सिकमी स ठुगु ज्या जसे ठुक पचा पिसे ठौ जसे जिबिगन लादर बायोनि उजा पुना चुना बायोनि न्यो छुइ चकि ना पेन चुना मामा का छेना प्या मजा दिते इना पेन चुना छेना प्याले मास्क सैनिटाइजर तया प्या धाइ दिस तो ई रहेगु जिस छिट मालिक ख इजने ठाइट माला छे चुना दिस देगु इना पेसे ठौ जसे जिबिगन लादर बायोनि उजा पुना चुना उजला आइतबा सुबह चेमा भा